I najdraži dio emisije. A ako volite kazalište kao što ga mi volimo, onda će vas sigurno zanimati što nam se sprema u Gaveli. Sprema nam se nova premijera, a sve o tome reći će nam moji dragi kolege Martina Čvek i Andrej Dojkić. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Što nam se to sprema? Tko će? Martina. Dakle, spremamo dobrog starog Šekspira. Ne Richarda III, nego Rikarda III, jel tako? Tako je, da. U duhu hrvatskog jezika, to smo Dobro. I mi saznali na prvoj probi čak. U režiji Aleksandra Popovskog, premijera je 15. prosinca. Jeste spremni? U dobroj smo fazi, da. Dobro smo u formi i Luksuznoj fazi, luksuzna. da. Dobro, ali znam, imam inside informacije da vam je jučer proba trajala do 11, pol 12. Kako je na probama? I to je bila druga proba čak. Druga Jedna je bila proba. ujutro, jedna je bila. Dobro, znači Dobre. puni tempo, jel? Je, sad smo u fazi kostima, šminke. Sad je faza useljenja. Da. Sad je ovaj završni dio, Finese. sklapamo se. Da. Dobro, hoćemo malo napomenuti ekipu glumce, pa onda ekipu koja radi. Hoćemo, naravno, Ajde, malo. napomenut ćemo, evo, Ozrena Grabarića, našeg Rikarda, koji je izvrstan, Martinu Čvek, Koji je izvrsna. dobro, izvrstan, to se podrazumijeva. Moji kolege, prijatelji, ono sam ja... Ne znam, ja postavio si smatram standard da na prvom, da je izvrstan, Ja pa moramo smatram da sad moje dalje. mišljenje je. Tako da, Hrvoje Klobučar, onda Sven Šestak, Sven Medvešek, pomozi mi. Dijana Vidušin, Bojana Gregorić, Slavica Knežević. Ja samo žene ti za ovom. Ja samo muški ti samo Nikola Bač. Nikola Bače. Ima nas puno. Ima nas, ono, stvarno ima nas dosta. Ansambl sad u predstavi. Ajme sad. Sad ste nas Dobro, uhvatili. nije. Hoćemo brojku. U ansamblu ili u predstavi? Predstavi. Da nazovem ga, već. Predstavi Da ne zovemo. Pa ima nas 10, 12, 13. Ima. Ima nas dosta. Da, Đorđe Kukuljica. Đorđe Kukuljica. Ivan Grčić. Ima ansambl, je ono velik brojanje. Je. Dobro. Marijan Nečak nam je radio glazbu. Glazba je fantastična. Izvrsna. Izvrsna. Baš dobro. Kostimi? Naša kućna kostimografkinja. Da. Marita Ćopo. Marita Ćopo radi. Sve moguća Marita. Da. Dobro, kojim problemima se zapravo bavi komad za one koji ne znaju? S čime se dotičete? Ja samo razmišljam, mi to možda malo previsoko dižemo. Možda bi trebali malo to spustiti, pa kad oni dođe, wow! Mislim da smo... Grozno je to sve, ništa vam to ne valja, ali dođite pogledati. Očekivanja. Oprosti, što se tiče Rikarda, pa mislim da je definitivno Aco Popovski je tu pogodio, odnosno punktirao jedan svevremenski tekst i jednu svevremensku režiju, svevremenske odnose. Odnosno danas u današnjem društvu, nažalost ili na sreću, možemo naći puno Rikarda. Samo znate kako je ono da čovjek mora kad dođe u poziciju neke moći, onda se vidi kakav je. Tako i sa Rikardom, odnosno sa Šekspirom, koji je neminovno jedan od najvećih pisaca na ovom svijetu i koji je preteča ovoga svijeta i odnosa. Ja bi se tako usudio reći. Mislim da smo se mi ovdje bavili prvenstveno u ovoj predstavi odnosima i karakterima i emocijama. U smislu na način da proizlaze iz odnosa, a ne da bude upisano, odnosno da budu odigrane, odnosno napravljene umjetno ili artificijalno. Znači sve iz teksta, poligon je tekst, a naravno da je bilo nekih redukcija, intervencija i tako, ali to je Rikard integralni. Dakle, za one koji ne znaju, radnja, to je dosta prigodna, ona preko mrtvih pa do... Da. Ali mislim da je Aco još jedan segment lansirao je to da ona nije jedinka koja je isključivo zla, nego da je jedan kotačić, odnosno cijeli mehanizam čine, tako je i ostali likovi koji su isto
preko mrtvih pa do zvijezda i imaju poprilično crnu kartografiju, rekla bih, i povijest. Pa je zanimljivo gledati i kako se drugi likovi razvijaju uz njega. S tim da on isto nije crno-bijeli, nije lično već ustoličen kao negativan lik, nego je zanimljivo da li neke frustracije, želje, težnje ga gradirajući vode do toga. Da, život piše čudne puteve. Njega ne možete ni mrziti, a ne možete ga ni voljeti. Mislim da je to jedan predivan segment ovog komada. Da. Koliko je zahtjevno uopće donijeti tu emociju i to sve skupa na scenu, kad pričamo o Šekspiru? Izvoli, Martina. Shakespeare, ja mislim da je to općenito svi kad čuju, prva stvar kad čuju stih, kažu stih. I kad se kaže Shakespeare, isto postoji neka vrsta respektiranja te vrste, da li tekste, da li formata, jer ti stihovi se naizgled znaju činiti malo dalje i onda tu putanju do tih stihova moraš usvojiti da budu nešto što se ne osjeća kao stih ili nešto što bi ti utjelovio kao tvoje riječi. U tom smislu je, znači, prvo smo se bavili tim putem, što je rekao Andrej, odnosima, a kroz taj odnos će onda i doći ta emocija na shodno cijeloj. Znači, ako ja Martini želim reći sad si još i ljepša, ljudi obično to poimaju sa Šekspirom kada je u stihu, da se to govori sad si još i ljepša. Dakle, tako se ne glumi. Pa ne, pa može da, to je Možete legitimno. vi tako, nije problem. Tko što glumi od vas dvoje? Ja sam Lady Ana. Ja sam Clarence, brat od Ricarda. I koji su vam problemi najveći? Pa meni, ja nemam u biti problema, s obzirom da me brat ubije. Aha. Ja brzo Poslije toga nemam problema nikakvog. Nemam više problema. To je moj problem. Minoran je. A tvoj? Njezin problem je taj što je Rikard njoj pobio i muža i svekra. I malo delikatne situacije u smislu neke žudnje za osvetom ili odmazdom, ne znam, koja je relativno zgodna riječ. Međutim, to se ne dogodi. To se ne dogodi, nije upisano u komadu, ali vidjet ćete zanimljivo na koji način to je Aco izmješta u neke sfere koje možda nisu jedan kroz jedan. I ona zapravo na neki način, ona postane, ne znam za gledatelja, ona postane njegova žena. Pa interesantno kako i zašto se to dogodi. Kako padne na čovjeka koji joj je učinio tragično. U biti mi nemamo problema. Mi smo super. U komadu. Mi smo zapravo okej. Vrlo bezbrižni. Zapravo njih dvoje su spremni za premijeru. Skroz. Kud su nas poslali? Ali, Nekako ima problema. ali što se tiče problema, vas dvoje ste relativno novi članovi ansambla. Kako ste se snašli u ansamblu? Ima li tu problema? Da, jesmo, novi smo. Da, ima problema. Baš smo Računali koliko smo dugo već. Da, koliko smo dugo. Zajedno u ansamblu. Pa mislim da je jako lijepo biti dio ansambla obitelji Gavella. Je. I tu smo evo sad iz razgovora, kako se znamo, prijatelji smo, kolege smo, mislim, oboje dijelimo isti entuzijazam, ambiciju i želju za radom, za zagrijavanjem, za razvijanjem talenta, za kraftom. Tako da vjerujem da nas čekaju velike borbe u smislu sa ulogama, novih predstava, novih izazova, ali je lijepo biti član jednog uspješnog ansambla dramskog koji stvara program koji je vrlo atraktivan. Nadam se sa ovim Richardom da ćete vi to isto potvrditi. I koji ima, mislim, respektabilnu i povijest u smislu neke gradnje, scene, kazališne. Da, radi se nova scena, da. I to isto. To sam vas htjela pitati, kako probe idu s ovim bušenjima, razbijanjima i to, je li to zabavno?
Nismo ništa čuli. Ne, nije ono... Krenuli ti radovi ili nisu? Je krenulo, ali nije da smo... Ne, nismo. Čujemo Branka Gavelu kako hoda, njegov duh, onako. Prije dobro, to je normalno, ali... Nego radove, ne. Nema nismo čuli do sad neku veliku... Nas nije smetalo to. Nije da smo... Ali da, radi se i već postavili su novu zebru preko Frankopanske zbog nas. Da, koja povlastica, žuta zebra. Opa, gdje sam pretrčavao sad mogu. Da. Hoćete li nam reći samo u kojim ste predstavama već bili u Gaveli? Ja sam bila, zapravo prije nego što sam ušla u ansambl, ja sam bila poznana kao vanjski suradnik. René Medvešek me pozvao u Kao na nebu. To mi je prva uloga bila u Gaveli i nekako sam jako vezana za nju. Romanca o 3 ljubavi, Nevidljivi, Tene Štivičić i evo sada stiže Šekspir. Bravo. Bravo. Fino je to krenulo. Da. Andrej? Pa evo, ja sam Srce veće od ruku u režiji Tamare Damjanović. Tesla... Predstava. Ma zapravo sve su mi dobro. Hvala lijepa. Hvala. Da nisam ja... Šalim se. Ja sam za marketing. Tesla Anonymous Filipa Ševagovića i evo, Richard je treća od Ace Popovskog, u režiji Ace Popovskog i nadam se da idemo dalje. Da, nismo dugo tamo, to smo isto komentirali, ali Boris Vrtan stvarno se trudi da svima i u ansamblu, a pogotovo i mladima da što više prilika za utakmice u nogama, što je nama i najbitnije. Najbitnije, da imaš. Ljudi, Super. noge polomili, sve, kak se šika, ne? I držite se. Jel dođete vi na predstavu? Ja vam ne dođem, jer je meni generalna proba, taj dan ja imam premijeru, dan nakon. Tako da svi ćemo se ispoljuvati, ali Sandra vam možda dođe. Naime, dijelit ćemo, dragi gledatelji, i karte za ovu predstavu, ali ne danas, tako da ostanite s nama idućih par dana. Uvijek ostanite s nama idućih par dana, pa dijelit ćemo karte sigurno. Ljudi, hvala vam što ste došli. Hvala što ste nas ugostili. Sandra. A mi imamo dalje, naravno, naš program. Već